Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw sub wo pat ye ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wada maham biang ka US ya ka Iran we ka Iran le da maham ka la ko ya ka US te chwa wo sdang e la dam pwe mu de pi ya subscribe your new channel snyaw bhai subscribe we knyan how to bell wa em tu khnang wa yo ten cho cho pi yo ye ki video wa thame te ton sdang e Hadin wada kentaj we pendam u Donald Trump wo pha yiki bru yong u wo lai cha Pakistan nei benta wo yaklam wa ka Iran hakasen wa ar dei wa ong wa mpen lut de ki ye por yong ki dei wa chong airplane khat phra kanta we nei te wan man da poi ha Pakistan u ya chong he e klem yaklam cha phang i won we klem da man kam i le da kam u wa mar ya kentaj u ya yaklam ka Iran da pha ko da ka offer wa thambi pen ha po chi phau minute Wei u foreign minister ka Iran u wamut wo ya chimbenta ha iya kalam le da poi u ha Pakistan tang wadaliwan no u klem da yo wo ya chem na ya kalam wa kibru ka US Wei hachwa u inliwan u da u le ya ka list ki demand na mo ki jing da wa yong ka Iran kam chibenta wo pen kut ya kathma wei hakati ka list ka Iran da tho ko 3 stage na mo litali ki phang wakwa ko wo ya kalam wei wanong kong to wo dam no u hier thma ya ka Iran wa ha Lebanon wa ar1 to u wai no ya ka Strait of Hormuz wei manda lai bai don hikini ki artli u ben ko wo ya kalam ya ka wale wei ite to chaphang ka nuclear bomb Nei liang u Donald Trump da kentaj u yakate ka offer yong ka Iran dei wo ong wa phone wan ki ida ki manda ready ki wo yaklam ya iwa demand ka US u Donald Trump da ong ule wa kam wa man katte hi ka Iran kwa hi e ko wai ka US ya ka Strait of Hormuz tang wa I demand wa kong san tam yong ka US wan nto ka Strait of Hormuz tang wa I percha ya ichna bom nuclear kamte ladangai don hi ki wo yaklam halor ini yo ben ka US wo yaklam Dei wa ong le YM nuclear bomb ka Iran wan ra iyay ma mdu ya ka US tang wa ya ka parthai hi warok kawi we da le u yay ni le mto du ya ka US tang wa ya ka parthai hi warok kawi we nin kasngi u Donald Trump da maham biang ule ya ka Iran dei wa ong wa lesngi don hiu por u ya ki wo ya soy no ya ka deal we yo penkut no ya ka ni ka thma par di yong ki lem kamte ki pai phniang yong ka Iran daw pedung daw si ki panaki hi nei bha la da pten ya ka US naval blockade mye ki wo pten wo khayi ya I phniang yong ki Wei idaw wa ong ukamli to wa block ka US ya ki Jhad ka Iran nei lai nei wan ha Strait of Hormuz I wada penwit penthut ya ka Iran wo lot phniang ha ki Jhad yong ka wei kamte da pom he e ya I phniang tang wa myi ki wo kit ne dai ya ite I phniang kamte da ong u wadaw pedung hi ki te ki pai phniang yong ka pennak ki hi u Donald Trump da ong ule ya ki chipai navy ka US wo man ki wo pen khre nei benta wo block slem bha ya ka Strait of Hormuz dei wo ong le wadang la wa khang slem da ka Strait of Hormuz ban wa pten wo bom ya ka Iran wei hakatu kasngi wa wan u King Charles ka UK ha US le da ong u ya u Trump wa o lem em u kwa wo em nuclear bomb ka Iran wei hadin wa deb u wo ong kamte u Donald Trump da ong u wada job ki chipai ka US ya ki chipai ka Iran wem e lat ki ya ka Iran da le wo chna ya ki bomb nuclear u Donald Trump da share ule ya iwi idur ha ka truth social ha I wada pan kala pertuj u ya ka Strait of Hormuz cha ka Strait of Trump When nekas ni da share ule ya iwi idur ayong o wara siloy u iwada pertuj u no more Mr. Nice Guy we da tho ule dai wo wa ka Iran mye ko wo ya to jing mut ka widon we ntip ko wo so ya ka non nuclear deal dai wo le wada to man no ki wa chai lak de te so ya ka deal Wei kam waman kate ki chipai ka US de yapan kre ki le da ka short and powerful strike ya ka Iran dei wamang ya ki infrastructure yong ka kam ki yingkin ki power plant wa ki wi kam chi benta wo penbor ya ka wo soy no ya ka deal wa ka US Hey yeto wa inin kasngi u Putin da klam phone ule ya u Donald Trump khande phau minute ha I wada maham ule ya u ya ini I wamut u wo pten biang ya ka thma wa ka Iran Wei hadin wada maham u Donald Trump ya ka Iran le da maham kala ko ya ki Gulf nation wa kantup ya ka Bahrain wa ka UAE dei wa ong wa ka jingkhen yong ka pher ina ka US wei ite to 1 oil well equal to 4 oil wells dei wa ong le wala da cha attack ki infrastructure yong ka wa kantup ya ki thlu phniang daw pentikna ko wa cha tampra ki te ki ri wa karchan ya ka US blockade so cha na I wa cha tampra ko
เวกอิรัน Islamic Revolutionary Guard Corps ใน IRGC และดามาฮัมโกโวทั้งยากิจัดแห่กับ US ฮัส Strait of Hormuz เวกอิรันดามาฮัมก็และได้วงว่าดาวเป็นกามก็ดกิเตียร์ทมาว่าดังทำเมให้วอัตแทกยากับ US ว่ากับอิสราเอลเวมันดายูกิยัยนีดาวยอหัดอัตแทกกี่เป็นอาร์บากีฮัดดินว่าดามาฮัมกับอิรันยากับ US คำนี้อุโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นเริ่มอุยากาได้วงว่าดาวฮับก็ว่าคลายอังเกิลนโม surrender ใน give up ยาวายยากับ US blockade has Strait of Hormuz ได้ว่าองและว่าอิเตดอนฮีกามอุเลกียาวายยากับ blockade เวดเป็นรออุเลยากับตีกับ blockade ได้ว่าขุดยากากำกับ genius ว่า 100% full proof นโม flawless เวอิดาว่าองอุโดนัลด์ทรัมป์คำนี้ในภาคคำว่ามันกัดแต่ดจันดูเท่ากับอิรันว่าโบเนสโตเรียอิพเนียงยองกาเวอิเตและบอยสกำว่าขัดอาร์และในอาร์พออาร์สงีดอนฮีกัดว่าดดูก็ว่าได้อาร์มิลเลียนบาร์เรลมันกัสงีคำแต่กับสารเท่าฮิดียากับอิรันเคลมดัซอยยากับดีลว่ากับ US เวอุตรมและดับเป็นภาอุคำว่ามันกัดแต่ได้ว่าองวามไว้อุยากับ US blockade ละดามซอยกับอิรันยากับดีลว่ากับ US เวอิเตโตว่าดัมอุชนาบอมนิวเคลียร์แต่กัตูคำว่าองฮิอุตรมดาฮับ give up กับอิรันและนี่ดาฮับสตังก็ดากัตมาสกัดเตดอนฮิกัลลัดกัดว่ากับ US และดาองก็ว่าไว้ก็ยากับ US blockade เวกันนี้กับ blockade เกะก้ามบาก็ฮักกับอิรันบันยากัตมาแหละแต่ดูกินีดอนฮิกิว่ากว่าเอาเป็นสัญญาจับพี่อย่า subscribe ไว้ไลค์อีกวิดีโอขนังไว้ยกเต้นโชว์ผิวยออีกวิดีโอวัดทำไมคุบเลยจิบน